asan pa mi min kauta ka chuan zai dai na hmun lo kalte chi bai ka buk chewa minister zom tak punan hin ka marte reverend Zosan Koni ex-chairman MPSC pu JC Ramtha ex-chairman MPSC JP career point chung kwa zong te faculty le chung kwa zong te tin zan ina kan chung te kan chenro tha te min troy tu zong te zanga in chi bai ka buk chewa zanina hianin helaya alom hui te zinga ka te hi ka lo ma pathian khongai na ani a choi moina don tur omani chuan pathian ta ani a ama sabera chuan kan thei phak ba kan machine kan thei phak ba thok tu ani a tin kan thei chin thok thei tu ra min siam tu to pathian ani a chuan man choi moina kha ta ani a tin mi mal thorim na ani ba ka hello din na hi helai kan chung te kan chian te ron minot te pui tu te le kan jing konga min chan puya an tha le zung an hun min sia pui zong te ta ani tel bok ani ti kan sui a result dom ne hi tu man he sin kong kan zo chan tir atang hian tu man guarantee min pe thei lawa form kan fill up lai ne mo means kan zia lai ne mo interview kan ne lai po in tu man tun chuma he thing ngai do le min ti sak thei nem la ba kan hun kan investor kan tha kan senga zan kan benga jing kan thawa khang kha investment kan siam ani zaina hianin khang investment zong te kha he result hian a phu le ani ti ka soi do a ka voi khati na mai ani lawa voi tam tak lo cham na bal tang hu a he result hi mu ka ni a chuwang chuan in zai ina hianin la lo tling lo te an omani po in voi khat le chia ti ri ru pu a lo ti le sham turin kan som pa ve du boka tin JP career point hi katan chuan in kabul jan na ani a coaching kai min ron masak na ani a min tran pui tu te ani a an ka le zel tu la du san na kala boke lo me